motivated life family te in lo dam tlangem ni zana te in mutui tu rahan Beiseina la pathian zara ka mutui thin viau maya chuti rual chuan then khachu in ril ruwa har sanate in neyanga in ngei tu anate a boy dona a boy thin ani ti chu in mi contact na hian ka hretheya then khachuan in har sanate miron thrila then khachuan in boy na te then khachuan zona te miron zot ve bok thina in tharung ma thin ka tia ka number hi ka ron da chuak to dona then khatin miron comment lama te zo ngai loin tin ta point kan soi nga langa 8974 559 310 ka number ni a ta han WhatsApp amaro chu chun lama hin na to turi ka nga de uthina zan lama po hianin call hi ka lo fo thina ka thiam lo te po ni nga ka WhatsApp lama minon bia ula WhatsApp hi chu anua manhu han en po hianin anin biak po zung hi ol sama chuan jan WhatsApp lama haminon be popularity kha kan ron ngen du chewa call kha lo lak lo pal point lo in tharung chuang su ti kha kan soi duwa ole zanina hianin in har sana sang te ka ngai thlak nu atanga karilo ron lut pathianina sermon tomin peki tukin chu soi ka duwa hela hianin mathaya bungsom pali changsom ni pani na tang kan chiaranga tin mi puita chu atrin tirvel chungin akal ma a rale lama local ma saturin zirtir te chu longa chuan alu tir ta ngala tin mi puita chu atrin tir nuin trong try turin tlanga chuan han kal ranga tin tlai lamani chuan ama chawin ta chuan a umta a tiani wala hetila hianin iso krista khanin azirtir te kha galili dil a khanin alova tir local local ma saturin tira galili dil hi dil lian tak mai ni a dil hanti khan keinira manga hai sanga dil tere te turanga khan lo ngai to lo ula adil hi lian khop maya adung hi kilometer som ni pathum borvel ania awanglam hi kilometer som pali athenjan som pani depon ti a alian thokhatang ti kha hreta ila kem som lek ponita sela han leu kai mai chi ani lo ni galili dil hi tuifin riat atang hlavak lo tuifin riat ai niam taka oma tuifin riat hemi sea level kan ti ai hianin meter engmoza tin meter engmoza tin niama a omna muni niam me ni masala ache vela khanin tlang sang pui oma chung tlang sang pui a hual vela omani wang chuanin kha galili dil kha at boro in anglo tak mai omani a galili dil tak kha amuna niam va alum me maya haizola le sai rang angvel a in thlau khu ani erin oma ti chuan borok lum em dila khan oma chon at sevel tlang a khan tlang sang munani wang khan avot kan ti to kha alum lem lawa chuta tang chuanin thli vot kharon tle thlata ron tho thlata ti chon heta dila tang khan thlilum den khan anron in tok sir chi khan borok lumana pressure voile kha ron in thlak thut khan voile kha Thlipui na takha atle thut thei thani khu dila khwan voile khata ka ti to kha in rin lok man pom lo in Thlipui khat le thut thinani ti chon hetilai bible chang kan mu khan en le taila long ero chu dilai taka to clean ani lo zonga anima wang chon Tuifawn in avor ta ateni kan soita kan khan galili dil kha Thlipui voile kha tle thut theina ni kan ti to kha ti chon khami huna khan iso krista khan azir tir te kha lo vocal ma saturina tita tula hianin kota in kingdom ta sela kha Thlipui na a vorna chana kha iso krista hi thiam lo chang turani ngatinge kan ti chuanin azir tir te kha mun har sa Thlipui tle na mun avatir ti na nia iso krista kha pathian ania galili dila khan Thlipui kha atle don ti kha ariat lok lo hi arin omre reng lo ni arhelok nge don ni masala chumi huna chuan Thlipui tle na huna chuan atel lo khan nat taka thli tle na huna khan atel lo khan azir tir te kha atir lok lat meni alova kaltir chumi omja chu thlitle na huna atir lu tina ni chu amak kan ti em amak lo ni heta ta khian in zona kan ron lu tanga mitam berte zona eng wangin nge kan nuna hian har sana lo thlen eng wangin nge misual zo ka kan ngai ten van nei na andon line ngati nge van nei na kan don velo ti hi
zona ka don tam ber pol mi ni tari ole Isu Krista khan azir tir de kha Thlipui zinga Thlipui Karah atir lu da ni ti kha lo thei ngi lo ta ula hei hi kan pathian nung chang nen a in mem ti hi ni ta ni heta ta khian Christian te hianin zo na chan thei lo kan nuna hian a omta chu chu engwangin nge he van duina te he har sana te engwange ka to har sana kan to chang hian a chan na awang thin tero kan mangai te kan chana kan du lo ang zong te kan nuna lo thlenga kan chung ko nuna boya Mizorama chung ko boy tam ta kan om WhatsApp mga miron betu then khat te po in chung ko boy ni har sana in to kan ni tro kalo tong try pui cheu ni in har sana te khamiron share thin ula awaya chana ka nei lo che upon in tan na tong try na tal kalo hlan the ni ole khang har sana te kha inuna engwai nge lo thlen nu pa khachuan heti hian ron tia kanulat lai tangin nula fel ta ko rana po in mang takania ma se pasala po fel ni ka khiat pasala kania ma se ka pasal hi kanin nei nuwa zuina chinga min ler sana pathian hena khan pasal tu thatak kadila ma se nga tinge pathian hen khang ang mai pasal khamin pek le ti zona iron zo kha kanin sang to a chuti rual chuan kha chana kha afam kim nei lo umaila helai bible changa hian chana omthlat mai ni pathian mai na tang hian engma in min then thang don lo ni ti kha romzia ka te kan muwa tin kan pathian chuan kan thana turin engkim athok thira ni ti po kha kan reve kani nima selanga tinge heng thil dei kan nuna lo thlen si na tinge kha nulat lai tang to nun uluk tak mai khan pasal thatak anei lo le aboi thak tro ole nachina ka soi kha kan soi non lenga Isu Krista khan azir tir de kha Thlipui Karah om turin along mang khana tir lu da ni chu kan isu kha kan pathian kha atimak kan ti ve pathian hian ole I hring nuna khan Thlipui Karah ilu apoi ti lawani Thlipui Karah I om kha poi ati lawa kan pathian hian he le khovela hian Thlipui Karah kan omte chung ko khosak thalo Karah kan omte ko pui thalo kan nei te aphal tlat mai ni nimasal chung ang Thlipui Karah kan om lai chot min kalsan ngai mi alawani tin coffee nga cha don line deal chunga ke akalin an hnen lam aron pana tin zirtir te chuan ama chu deal chunga ke akalin an mu chuan mui thla ni so an tia Thlipuin zan khwai na nuai ni tro Thlipuin zan khwai na nuaya ma se Isu Krista kha an bulmaya khan a umrenga ni ti kha achiang reng ta ni chu Isu Krista khan Thlipui Karah chon atirlu te me mai ma se kha Thlipui Karah khan Isu Krista khan amit kha ami te chunga azir tir te chunga a len renga ni ti kha helai bible chang atang hian kan zir chhuak thei ta ni chu ta zon thilpui mo ta ka omta pathian in Thlipui Karah har sana Karah kan nunte a om aphal sina ka soi to ang khan then kha chon financial sumle pai har sana in to kan tro ke ngai po hi kana upan lai tang in house lo tak kan kala house chuang lo vo in thleng hian ka du khop man tur te ka nei lo rong bola ka man tur te po ka nei lo chang chon ka rong bola man ro le na tur te po ka nei chuang lo lalpa nga tinge han ti ram chang te po a om ve ni khati eng ril ru in nei chang khanin amak lo ni nga tinge kan ti chuan Isu zirtir te po kha an mang angani an ho tu pain Thlipui Karah khan atir lu ta lo vakal ma sar u tia Thlipui na nuai ta sia an mang ang em ni ma se chu ti lai chot an ho tu pa chu Thlipui Karah chuan an mani en rangin alo omani ti kha kan muta ti chuan eng tinge ti an ma ni chu beta ngala thamuang takin omra u ke ma kan ye lom laus u ti kha ta kha I thin lunga Isu Krista na eng tik lai po aron thil du thin cha chu ni Lausu in na ka om renga lom ti khani tani he khovela hian kan pathian hian athu oi te khovel mal somna chantir ve ka tumlo alan chian je chumo Isu zirtir te kha thi dan mu mala thin om lo reng khovel mi te ngaya chon thi dan ra thak tak thi fe kan ni natinge amangai abula om tur adu athan chu nge te po khan he khovela hian
nuamin an leng lo reng reng a chan chu kan pathian hian he lei khovel hi min thlir pui ni lo he lei khovel chu setana lal na ramania ani chuan lei thar le van thara hlim taka lak chho che hlim taka chen tir che atum zo kani abula hlim taka hlim na top lo I chen kha ani chuan a gol ber kha lo ni tani he khovela hian ingui thina she om itia har sana te to ka nijina zona min zo tu ka tinu pakatang khan I kopui te awangin iril ru na a I fa te awangin iril ru na a tin I thian tele nangma mangai tu nia ingai ten an phatsan chang te in I thin arima I lungai thina tin chu mai la ni lo he khovela pathian thu I oya pathian a in ngat em ema chu ti chung chuan mal som na te hi nangma tanga bo te ang te ngai thina ni tro adikalom achang chuan mal som na te hi keima ni tang hlat taka om de ang hian kan ngai thin kan feel thin ani a om khop mai amak lo ni chu wang chuan hei hi poimo chu ni ta ni har sanai to chang hian amak lo kan pathian hian har sana kan to hi apal kan pathian hian azir tir te ngai po kha Thlipui Karah ruai lu tani chu ti lai chon eng tinge hela hian athlamona thu kha thlamuang takin omro u keima kani alom lausu kan pathian hi alangai renga zirtir te hun laya ti laya a ompui ang bok khan voine hian ani chuan ala ompui reng cheni ador le khan petera chungchang kan muni tro petera khan lalpa nangi chuan tui chung in hena local thumin pero atia local ta che tia ta chuan petera khan lom takin tui chunga chuan kalta nima sela thlit le an mu khan petera khana lauta chu ta che chuan arinna pathiana arinna kha a nging ta tuya chuan atla pil don to ruai mai ni nima sela tingeti lalpa min chandam ro tina awa ti chuan isona hena nang rin tlem enga nge irin hlelle atitane kha thu kha voini hian alapa ngai rengani petera khan pathian ka arin takset lai khan tui chunga pokal theinia pathian kan ring tlatani chuan he khovela heng mang anak tuna chuan asap tong heng kan stress kan anti te ke mani min del ritu chum zanga depression anxiety kan anti mental health problem kan nei na sa me ni ma sala heng zonga hian apoimo berachu tui chunga kalna petu kan pathian kha arin lai chuan petera khan tui chunga kal the na khop thil ti the na nei ni nangpo tui chunga kal the na khop thil ti the na tuna khan nangma khan omani pathian irin phot chuan nangma khan lau tur pakhat ma omlo ni ma sala petera nga Thlipuian an thlir ta Thlipui lo lat le ani thli lo lat le a thli la thofu Tuifawn ga aso bulani ti petera khan an mu che khan pathiana arina a focus ka pathiana focus ka thil dang khan ron ti boita Iso Krista mel en lovin khovel har sana den en chi khan a hlauta amang angta a tuya chon apil don tarwai mai ni kha che khanang mai ni nangma che ini Krista thilti thena irin san lai chuan mang anate lungai na ten akian san che ni lo ma se mang anale lungai na le har sana Karah po nget takini dinga lalpa chuan irin na ingat tata ti chon he khovel poi nuam takini mangai tro nima sala Iso Krista thlir lawa he khovela kan kopui te emo ani lo pan midang ho sa jok te emo kan har sana ringot kan thlir chuan petera Thlipui thlir ang che kha kan ni don ta ni chuwang chuan khang thil kha thlir lo la Krista mel thlir la ama chuan damna omani ti kha thei ngil lo la lalpan akal san don lo chenga tinge thamua takin omra u ke ma ka omalom heti ka omalom ti tu kan pathian kha ala om rengania lausu mangangsu nima sala heng ka soi hian har sana free problem free life mo har sana tillo nun kha lalpan atiam che ni lo jopanun kha enro jopanuna khan har sana tin reng alo thlenga bible Iso bula hun mang nai per te hian har sana lian tak an to kani ti ka theng hi lo la ma se chuti lai chuan an mangai an pathian khan akal san ngai lo wang khan
thamuang takin an oma an ni chuan vanlam an thira Krista an thira ti chuan atopa chuan chungmi te chu Jerusalem thara Isu Krista kebula ni tira ama faka zai tu te khan ni mai e khovel en doctrine ro pui tak tak te ti su ti ra uti kan nga em meni ni ma sela van kan kal thina tu ra tan chuan ama thi sen rin chan tu kan ya kan pathian en min mangaya athi sen awang in min tana athi san rin chan tu kan ni ti thinlung na ya Isu Krista a chau urina kan nga rual hian chu van nei tu pathian ni na anun na bu achin sia te chu kan lo ni ta mai ni kaurna kan doctrine rang heng thil rang te hi chu ani na ta ga chuan Isu Krista in focus vek ani khang thil te kha apoi lowe atangkai love apoi mo love katina ni lo ma se kha kan chandam na tura tan chon atling zo lowa ni ma se la chandam to te chuan khang lalpana tira u min ti le ti su min ti te kha tira u ti du la thinlung an ne ti su ti te kha ti lo mai theina le ti lo zok du la kha an thinlung a lo om ta thin zok lo mei ta khilom kan riat sual thina chu thil thati tur chu kan ni ma se kan thil thati hi chandam na tur ni lovin chandam to tele Krista rin chan tu te chuan he khovela thil thra zong ang tinge ti kha farisai te le khaziak tu te thatna khum tu kan ni theina tur zo ka chu Isu Krista cross rin chan tu kan ni a peterana Thlipui Karah lalpa tu chunga kalna thumin pero ti a rin na ne na akal te khan an tan chuan heng dan thu te zom harani talawa dan chung an leng khang zong kha automatic in mo an lo zom sa vek mai ni chu dan zong fam kim na mangai na nun an neya chu ta chuan midang mangai na nun chuan khang thil zong kha alo keng tel ta vek mai thina ni chu wang chuan Krista irin na ngat la ama chu thlir la ama I thlir chuan tui chunga kal theina thil ti theina inenga tlang son theina hial khop thil ti theina I lo nei don alom ni ma sala Isu Krista irin lela athil ti theina irin lel chuan peter ang mei khan tui chunga ipil dona he khovel harsana te hian alem zo don cheni kan pathian chuan harsana ten alem zo che aphallowa ani chuan petera achan hi mangbok khan rin tlempa nang pokarin tlem nu rin tlempa ti thin che lom rin tlem lu tu ka chang chung pathian ni mang ang vein ka ring thin pathian kan rin hi tlem lu tu ama eng kim kan khan gam lo chuwang chuan e khovela subtrong ka sei dang stress kan ti mang anate harsana te kan nei ta thina lom ho kan pathian hi mangai pathian ni ke mani min care em tu pathian ni ti I thar le tengu harsana Karah po ani chuan akal san ngai lawang che lalpan mal min som vek ro se amen.